Bosna i Hercegovina mora uspostaviti jedinstven sistem prikupljanja podataka o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući i femicid. Pri tome potrebno je voditi računa da se podaci prikupljaju u skladu sa međunarodnim standardima i ukazuju na parametre kao što je spol, dob, vrsta nasilja i odnos žrtve i počinioca. Bez sistematskog prikupljanja podataka nemamo dubinske analize, a bez kvalitetne analize ne možemo da kreiramo kvalitetne programe. Neophodno je nastaviti sa treninzima za pravosuđe i policiju, jer na način kako se kvalifikuju krivična djela vezano za nasilje nad ženama i djevojčicama dobijemo i takve podatke.